Watukufu, assalamu alaikum. Hanimala nikao ndo mlio mriani zi salamu tosa za kiislamu za amani inshallah. Nojaka katika lononu hani mrikao ngena ondu masiwani wanda sunsi pa nenu ngena mro masiwani ondu wapare wajue mbabe wajue habari wakaye hawa keti nyangu hiyo maususu hemvua upepo baadhi za mvua za nyumba zipo hazetoli. Almaradio katalononu zolio deze information lonizo kabati mru ya koza au ya hafa shandu kanga bodega zitochashi harma baadhi ya miji harma mjua ikoni kandi ondona information zinji ngadambia mra wa kuetinga bo nyumba za puka harma mra wa jijini wa jaunga bo nyumba za puka yote na za puka zetoli abangendo juzakani mrikao ajuwana subuhi na parwando huze ajomba habari ajoli kaundo alio na omba zedwe kama wavenze mvua hiyo ibire ama inshallah no upepo mvua hiyo nje mama nanga butabia maji kama mjua kama butabia maji manani pia shae upepo kama harmango hatari tuzunga jaleze ngo hizo zibire ha masla kama wavenze watike ujo hatwalia zedegazi tienjeze inshallah. Abilinga donji ambabiri mbe hawa kaunde ilio nyindwa jinana nde hawa manainu ndi hawa ya naturali ya vyohani Mwenyezi Mungu sanuko pira zila Mungu jushi ngabo zilona sababu ngabo inyausiana ni siasa izinunu wakao ngadoka inunda wala kwamba wadu wa makusudi manazi nungu wakao rindu zibitendo zibire namna za ladhimu lakini karja tsawa heli ilo maksusu madhamana ikaundu walio kwa jatsawa zinugu zinu zibire ha makinifu zibirendo zibire hanam na ikao watikae baya watikae tabu manaye mvuano pepo inu naturele ngadu si na islamu ngadu bazila bongo juu baishiza ngo pia saba bazila bongo juu sheza ze vote manam na razamba unu wadu maksudi namjokana ze votizi rewa andani namjeza jizo sipia kabati ndo za mruja kensi ado mana Mwenyezi Mungu ajalia mtujo wanu wanadamu hindini watu na haya shaunu idzwa dhaka na dhahiri zangoza jiri pia zikadhaka na dhahiri ondwa ono pia halafu tishanga ambaye mana ranzi jana siono tiro message zinji kwa message hiyo ibadi ya bilan ya preparewa ngojokanda la wandua ongo alera bilan hiyo aonesa nyumba kadha watu wanabadi bangapi za nafsia onikoru tijikomende milion tijindini mwonesao halila bilan ya ze manifestation au ze metikao dire parce que pour moi la manifestation et on ruhima wa manifester kabajajo kiri katsukiri au kai serikali ino ranzoskia hea wazia hata inyomba onde wazia hata bazausha rafika j'espère que mjuha watoto wajuha ke mamange mnono donc zengo zinu ranzo kati za jiri ngarona zengo hizo ze shanshono no smabani kana ilati manifestation parce que manifestation yo ranze zimya hea wazia at manifestation peu memeka yo hatashini okaya zila nzinziro za dunia usikumua hawa rohazi onrujo u manifeste bahi ziaza liranzo haya wazia at manifestation yao shaizo tushinda wa eliondo kakwaja shindo wazia kolere ya wanadamu kai koleri yongiyo abo kabu fukua hata usiku yoje klati ya mazaha donc avant kwa jobu wal manifester donc il a kofanyishia il a zila émeute zila en tout cas il a revendication radicale ya jeunesse c'est une manière ya exprimer ala fa bila yengero haonge circulo itolo nuandu wa le gens vilazali watoe bila hiyo ngone sao magari kadha ya tamro hizo milioni kadha di washamangwa shangaza wandu nasika rujoka na msafara mzima wazali ngaurumiawe arama ile waivumbu wabala pia msafara mzima utona mana utoreje na mahindo donc yote ndio wangu kwa shangazi shaina shangando ka madhamana wa daula wakautoa bila haruma manifestation za jiri ya we meta wende ni endo kahadani kotola do wakoza do hafa de ma prisonnier baisa ndo waizo atampakada basainu kwa tutsa ani kwa tushilo zamba wala kwa tutsa wa zamba wala kwa tuzifikiri
bahati maprisonnier wa walo nao mononi wafunga kwa tushinda wajawarambia kana wanakadha wa ngasina waru majana mane ama majana matano ndo nao harmoze pirizo zatu kwa tutoe madzina ya hondu waretewa itsongeza ngabo harara mananga bo wana tanga monao ngabo naziona za abira wandika kwa tujuana hao malani wadio shakwati na dhibiti fika hondu waretewa donc ngo harmu harara hiyo wabitauze anosta ujoka wanusakana mwana fulani hapotea ranzi siku fulani hata siku fulani donc na hizo ndizo ndogo za hadani haruoni saka aniende onisa kwa ondwanu kwa tina hata manongo ya husiana na dhamana wansi kwa tina kalite nzima harumazi kalite za mduka dhamana wansi maana hiyo ndongo hadani ondoko ito wade bila waniseka kwa fondu fulani wakoza ndu fulani wakatolo nunu rifungu wandu fulani hiyo dia lazima mbwareto wandu fulani wasa waishiliwa wabeha haruma jishi wandu fulani waishi kwa jaishiliwa raha wandu fulani wachiliwe wamana kwa jaundia na dogo akawanu mjumambiani wanu harumazi arrestation zinu ile libala jirilinu wandu wenji hata wandu kama ze kampani za zadi wakawa kwa njuma lahoni ngama laho yanjilwa ya tsambaziwa ze wakana nyungu za tsambaziwa ze tele za tsambaziwa na laundu wazali ngama wandu haretoma lahoni hao walaundu wazali yunga mjuru wandu wenji ikawa zana wezo ziwajilia warete wana laundu wazali donc wakabanu baale hija lolo tuamio wandu wansi pia donc haruma zafarizo kwa tushinda rambia kana warete wandu wangabi wandu watano wandu warandar kwa tuzamba ngwajua kwa tutawambe akayoti ngozi wa sulishao wote udoma na walonuo yoti kiasi ya kidoma na hao iyo ndani ya bili kwa tushinda rambia kana wandu wakoza wandu wangabi kana kwa tusawa zambe walaze tsaferi walo gravo ngabi o sawa swanyo wenda za wangabi izu kwa tushinda zamba wala kwa no zamba kujamba kwa vubwe mriafa manongo jonza wa inyore ikama kwa mriafa wa mkaza ni ngozo ntipia wa benda mlatipia ili waminimize za rekaudo za jiri hiyo idot kandani eshele Zimbabwe onrojo ne bila hiyo waonesekana bila ilafanywa bala yaleke tutimwe mapesa ya msafara mzima azadi ya kufanya hadugana no waduzi onsi pia ne ni mwanzani wae ne ni mrika ongu mteso botasi no bakazi ngoza ndaondro yofanya le kumanyelo pia abangu ajirata avio wakati ngwazi mwa avio shaze freza utoite mafura na olivia ze droits za hago zonsi pia ne zeleteliza wandwao toujours ngazimjili yao no hizo kwa nauri shangaza hey wajora mbekana kombende milioni fulani de dega ya haja aruma zentiu kada za usiana nene ndini yakatoka na hai ni mahala nikao ndongo nzoba dikisha ndongo woka dega ngabano ngo jomenya hazo ndongo elewe yakane kazaji hasagiri na hanza ya hibeze voti zinu ya continue yende bien sûr ngabjoka dega ngabano ngo jomenya shanga dozi lekeza apre hiyo ndi hali kaza na ujuazi badilie au kamre ka hunda nyumba baini basa wao hamda kwa jangu zaelekeza mchobo mwambabi ngamala ni mrakobo mwa ngamla rutena halekeza hiyo ndi namna dungo haba amba kana mtu kajufanya majai raja ya pasu hiyo ndi hali abange gajo jiri kaka bajafanyia waonekana bijiba kama mshiriano waonekana wastahishania wastahi wakubalizwa wanupia wasa waona wanupia waambia wasa waona hata wao waona matoni yapo Mungu aibenza kawajoka dega zijofanyishia shanga jole kazi apre akayende namna tizinji zibirobani yabo Mungu aibenza izo rombao zibira wapifi watikero zijoro na izo ntipia shahini jikumu joka hapo ngejoka yai madhamana wadio basa hinu ekawasiha mvu igozisha mvu wabakisha mwezi hamade namna takiaza bamuna mremu ya ukaimrujo jabani ya zingare igozisha mvu shanza bakar mwezi baoba anajura nsinu kujora jukumu ya nsinu iyo ya hadanye kadhano nese harume bina ikao de izunguliao iyo wakati yono tserewa besenka do majara mararu tserewa haruma messager tserewa haruma WhatsApp zonwezo ntipia zifanyishia kanda Zimbabwe haruma makalma ne comportement ilona imadhamana hatu hauka ranzino ngozinuzi jiri njaparo na hata nsi mahalani walo madhamana na wakiwadziru hata na wakiwapewa hata waona mwana ya roho watukana mba indrini titi ya uonesa mbao sikitifu ntiti ya uonesa mbao binadamu ntiti ya wana wakoza mkozo midziro ya uonesa mbao binadamu ntiti ya ezajiri comportement ilo nao washangilia wa serikali maana abantu hata wangatsomba dolezi wao shanda hata wanatona ezi
ruwaishia warongoa harumaze Facebook zini ruwaishia warongoa kasa sina mwaze telefoni ruwaishia ani waluhama ani insensible harumaze ndongoza jiri halafu mruamade waziri msaidie mkalima ni wa serikali ndongoamada zila ya subutio ya javance ani ya javance hata deja ya toze preuve ya toze conclusion ya fanya enquête ya toze conclusion za ngozo tipia ila legitime defense wala kataka na mzinga wala wala tumia mreme manaka kataka na ndo katika mzinga ula kajanga jize abaka wala tumia mreme ani vraiment ndongozo za ani esa ya enquête hule ya toze conclusion haruma ndongo ikao kajaka ya katujwaliza jiri katunda jize à la limite ya hamba kanaza ngo izo ngafanywa mahakama ngajoja yafanye wewe harmaza ngo izo yafanye zanketi rambuwe namna zonza jiri bakanya lazima zijiri iyo ndele kalima va malako kanira mwandongo za dani wakati kalima la mwandongo mela zinza jiri sha hatuaze conclusion haeleza anajize ha defend na mimi mshitambe msaidie kana yeye mongoni ekati de mrikao afanya longevité politique haruma wanda siasa mana muzawari roba muzawari kabla nzangaliza fonction afanya na serikali afanya zote zinji na ni maha ya serikali yote ninji parce que apari wakati wakaka député à l'époque coloniale kajashinda afanya waziri zinji ama msaidie nana wasaya rikana mru wa maami Kidash Abdurrahim kuna mrehemu wala kisao sha kajashinda afanya serikali zinji ama serikali msaidie yazifanya na wasaya hapo amunzambekana usaidie mabaya menji harmoni sinu ngela dimwar wakati mandami yake na retenu surtout wakati ndo mziro elinu mtujua namna nyinyi mlio hamwezi comfort mlio maana hizo ndo kama msema comfort kama mzungu kama nyama comfort kwa kamtura mbua namna ikaonde hawa ilio ya ukaza ngo zinu kizo kiasa kazi bascule enti carrément halafu kensi toujours harmon provoquer watu hata mbakali mantite apaisement quel que soit ici ya election inu au ici ya processus ni joko ujiri shabatu atambakali mantiti ya apaisement ya wonesamba amani ya wonesamba mnekano wanruwa di haruma upole vumbabi wa shando kana haina wakati mrongo wao ngorongo namnekao iprovoke yenjeze baya ibe wangu haruma wakati mzio na hana unikao wisangu garjo kana spesialite ya ezini ranzo siku waheya dohungua owakomoro dohungua emalaho dochia rohombi dochia upeu do fete wangu do jiwiro wangu ngambambenkana ngabongo matswelewa yokana ezano za chiri juice hata za resulta zila tajotolo watu kama siasa ya juahia pare mru yambe mru ndongo fulani shemara yewao emashababi wando tipe wasia pareni wafanya za ngozila zila tsideze votu izoche zila sideze votu izoche kazi hiba deza sababisha zila ndongo zinji ya zitambo nao ya mashaka yao nao ya zitabu za msomo tabu za unaona tabu shahara mwaza ndongo tipia za kazobo juu no jowiri no tabasamu ulono ndikaondo wa rumao olai raisi ole mzade ulowana hata ujema waziri no ronzi pia akondu pia wadunga retu haina mdikao nganta onde galo harmwezi yo sana kam tabasamu rohana tabasamu tipia yo sana ka provocatori rani ma provocatori tipia bahi ngamjo wana bahata wanyanyasira karmu banainu wahenda nyumeni harmwezi bahi warandi hawa tabasamu rama tabasamu wa karmwezi yanatuma doni warandi hawa provocateur rani ma provocatori wakaya harmwezi yanatuma doni emana hini haukawa ilo kana ziazadi kama ndugu tao yake usoni kama ndugu tao ya tulomanani lazima mdake mtabasamu rama tabasamu tipia lazima mdake mjawiri rama jawiri tipia hiyo ni namna de comportement mdako kanyo kesudi yuke na mangro tswangi kesi muhimu elo muhimu kemtabasamu ukemjawiri ukemrwapeu ukemrikao ngodharau ani ngojojo automakadi mama zero hona ni hao ya banalize ya to ya mwezi ya zadi ngojoka usoni hiyo ndio comportement numero 1 ya hizi azali isababisha onropia wadunga namna hiyo. Donc kwa jaili waka reaction ya baraya hadani ngevizo e comportement yao haka ngojoka elewaje yoka emasi yala wayo harumoka resultat madazilika hata wajozisheka lazima wao wajipose question 6% unijaje yini yabidi wajuzisha ndani de 6% basho kwa uhiba baje jindini kwa jasho la jipose question hilo
sha wende haruma muzina na jindi bahi wakote kuntu ye mzaze hao ya jeba la jambo kana ani ya jea zina ilana ujewi wandu na provoku wandu na mjemzi na mtoeze hamu na mdarajizi ani wakomoroso pareni wendo wazini watoeze hamu zao pareni wendo pareni watoeze hamu bahati mbika jaka wale nao ya toeze hamu amjoni sanuko za saa tena hauka makati wandu wanjama ze voti zila zinungo za jiri wandu wanjama ze voti zila mshelokane ma opposition waka waonana wamsiru alkasmi hausoma zindu zinungo hizo wandu wachichoko za hunu hata wandu wasoma itima katsudo wana ndi ngoni saka mlemewa ngoni saka hizo katsina nuko zazo mimi Ogo mjowa moro mjowa disi katside wache deni mrangarie yesi yohanza yake mjowa rirano watene bahi mimi ngambuka zeitima ngazwa nao swafi zeitima ngazwa nao swafi nondo senondo wanu wali zindu za peu hadisi ewanu wandu warenga seni waloniyo wawochi auka gabu wandu wa iliabo wajoka kwa tindao bahi watotolo karema kwa jaka harume preso Suisse walone kurkonsoneli waoche walone zikao za ze voti zahe zisiwa waoche walone zikao za ze voti zahe ze komini waoche waridi wajata mweze biro de voti ezinji watoo wandu wabaki waoche wende wakauhiba wafanye widzi sha wende wao wajizingamanya jamnabuzi ya fungwa hola kuruni wajibatse wao hata wajihunda masiteso madaini aka vanu ezajiri vanu kabajaka bafanywa effort ito kaunti pia shawo ndo tujifitini hata hizo wanzi hapa jashindo jeleza zero mwenda wanzi wao wabalie wajiwani kwandu ukana inude de resulta wakawo chako zifanya kwa jashinda wafanya rongo kani wajiba sawa wao inde manara honda banu wala maparteneri wao baati jao dunia pia juahima mara yaba wajua shamiria wajihunda kwa tinanzia ya uroha harumai balbalain donc ondo anzombe kana eziruka tsuana ngaziwana ondo ruswa ngaziwana mimi salisimbavi na baadhi ya hao bahi bavuni ngomba shabala koli bala ndo ila mtu jabala ni mngo tujala wala kanza fanyeje wala kanza fanyeje bahi hizo ni zajira ni mabiani hawai kaondo ilio wakati ulonu mtishie hebe nizihanyo raji za wanu wajama za mikro wajama biani kana risari hundu zinuzi hisa na mwede jau na mbire mwede hiyo baizi sasi hisa banga mbekano wanu haruma hali nziro kabisa wanu haruma tabu nziro kabisa kiasa utosho hauka za resulta zila ikao aba inuzibe wa harme kuru endea angalezo nogozinu kwa tina namna ya Uvira ekatindu shambao kudeta bai kudeta fasirabo indi dokasinga sina mizinga garibakio na hiyo ngoeleka safara lelo kena marsha au kema raia wa tayari wafanye fast nao donc ondu wangu harma tabu ilontiro kabisa ekanga monao namna wafilia ikao ngamjuma biani ndo mwelewe ka inu comportement zero comportement ilu non wangu inu comportement ikao de ilu na ezinu yinu mungoni mkoni famo wakati ulono unu ngasina maha mishashiba maha sita mfukare ensi Burkina Faso injilwa ni materoriste terrorisme iremensi yono isababisha emadhamana walone enzaba sainu wajamba ukana sisi ngarirengawe maraia bale jeshi kanashinda wino che real memaranya wao wawane ne terrorisme eza jiniri dunia kamili zensi zaula azo nsipia wamana nensi hiyo emanango wanzuwa renge maraia warumie haruma mrongo za usiana na nkodo wawane materoriste na yumra jodo kana ensi njilo ngi haruma nkodo yabweni mrungu parwa endea la pek endea wane mana wa materoriste wenji watsubo nsiju shawanda jabo nsiju wajafanya ndeni donc waparwa na ensi kamili wondoa wane mrungu wani kahaki hunu nga sarma voti
baina janibu za siasa zivoti zinu zifanyiwa maraia wajuha ngwada hiyo ngwaivanza ezalazimu hindi harmoni joko fanyansi pia ngabo inombao force de l'ordre ikawa haziao watie ordre ikanga kubadana na hidilo bae serikali wakati lono unu watoa milioni na milioni wende wa hule wandu wa majaju wende wa hule wandu wa zili maju wende wa hule wandu wa ikoni wende wa hule wandu wa mbeni walu fufuni wende harumwa mji wa mde wende harumwa mraa fulani wa sanfili watoa mapesa ili maraia wahime wajua wane ni maraia haini wakati affrontement ili yo baina maria na maraia ya maka majaka imajinji la kizungu au la kistaarabu au ndi ndoko johamba ekatuduka hiyo guerre civile ya mfasira mahindi ranzo wakati madhamana wa daula wapangao masivili wendewa wane na masivili wa deklareo wa reklameo wa shemelizi zao za kizao ya hapo kwa tu prepare ndongo ekatida yuni ambao guerre civile kama ndo tentation yaho wana nyasi wanashi watu mabani hatu wana hatu walo harmaniji waelezio au wakubalio ambarkeo harmandongo madazimu wewe mwana ulona 25 ans ulona 22 ans ulona 23 ans ulona 18 ans eke serikali ngo wana ukana ngojo shilo fanya maintien de l'ordre hanamna ya lazimu ama na hindini owandu wao waso hurenga wende wavale jeshi wakamana jeshi wende wakajandarmu wende wakapolisier wende wakajao wakana mshahara wafanya karieri wadolibo shawanzo hurumi haruma periode done haruma bala hako kajo kirili bali nuke dawani mwananyuho mwanzani wao mumjini fulani au mumjini hani au mwananyuho wakifami o yake mbidinu mwane mjiwe hindi ebo mwana ukana le jeshi ngilo chashi rano fanya yazinu mlone mapesa utomnike wandu emana mtu utoe mapesa yanu mwarekrite watoto wanu mwenda mwaforme harumwe hazi ya metendelodo akaka mtoka ni mruformeo waforme waranzi mwanaweze errori nezi ajali zijiriyo wa mwaforme ranzi fadhaliko wana mjone mwawarenge mwanike mapesa waule vinyo hawa ule bange msoba utipe wale vi shabavi hao mwasiso pareni ondewa wani nwana nyao wajo exit ya kanga sina ye ne dingo la serikali ndio fanya kana huko mlo abanga mjwao zanongo watu wao wajofanya ngamjwao zanongo watu wao wajofanya mimi ngamambo yokani baadhi ya nyumba za Twamro za nyumba hizo zitwamro no watoto ikao ngwasaidia yao serikali zanongo hizo ngatutu wakati ofanya anketi shanga sina udhibitifu ya ukabaadhi ya miraya ikawa miraya hiyo ikaiseriklewa ya seriklewa no watoto ikawa ngwasaidia yezi ngabo nyumba za Twamro hanu yabo ikawa kabati mru ya jojonjio hanu yabo ikatindo wandu wa serikali ikanga mambo hizo ngamtumnika example nzima umalani enyumba ya Madam Madi Bolero ya Twamro enyumba hiyo malani hiyo watoto wakaiho pia wa watoto wa hezi ikawa ontini mwezi amri za fatihu harumembidi hiyo na nyumba hiyo Twamro kabati nzi ya joshina ibile injaruma bahana mbidi hiyo ekati mrikaonge haruma le jamvi hilo la kambidi hiyo la kauburia akawa ndu wao pia uwinji wangu wana za nyumba za mbidi hizo donc warenge mshishele mwinji tinaba wa mji fulani ijokirika wa mji minji shawakaze mbidi hizo wakaubiria za nyumba hizo ne nyumba hiyo bwana ya bwana Madam Madi Bolero Twamro yabonga mazuno beka ngabo miraminji ngabo nyumba zenji ilo wandu wakaanza warenge nkambi ya mafankoa ya ziba waitie wanazijana masujao wajua wanilensi hao wati wao kama initiator ya utazanyumba hizo mro ili wa accuse akanga mjokana za hizo wajosifanya ndwali sadisi sindo maana sitorambua hizo wazifanya armu ya vio wazifanya mandugo zinji ya ferami sumari wazifanya harumale gari la président de l'assemblée nzwani walifanya mamala ninji zongo hizo donc izongo kao ngari joka wao wajosifanya na wazifanya usiku juzi na wajosifanya tena ili wa decredibilize ye bwana ya maraia na bwana ya maraia rahaka jandisa no wakati jandisa wope kwa ikao kwa noshindo zia hiyo kanzwa juendo watiendo mzitwanyao ya ukakao ndo lauza ya ukasibuzi wanzao ye maskaradi yinu wende wale mewende hena mnaila
yabo bunga ibenza ezijo ujiri kwa na ushinda wazigabili. Mimi yonsoelewa mwana Mariadhi ngabokana opposition ngwa jize mashababi ebane mashababi wajua wa wanao niziwa hundrao akashababi ndo likoli yasoma likoli wakati yasoma likoli mbi wakati yasoma harunga ya joka nekangwa ujana kumena wararuda jongunde baki emongo mshende na fukare au mongo minane na fukare wabaki kwa tina maisha nana wala wahundra kwa ti garanti haukawa wajoro ha university waja kwa tina hazi yabo shababi huo ndo ukoso madani gamchambia ukana simundana na temenya jinkuu kabisa ibafikiri ndo nyanya suwa shani libre wakaone saukana mungoni ni wao kasuletere bali mungoni mwema shababi wakaya wakokazase baraji ngabo wengi hao watimizi mvuni watimiza maza university waja wakansi za Komoro yabonza nisikana wautide mashababi wengi hao wala wamekota yiro jina hakika unazanga ile mashababi wala wamekota yiro jina warengo majaju na minga msema majaju warengo sanfili warengo kabli delio warengo atijida au kabdomili owandu wao kwa sine nivo sawa yaho wandu wakaukaza magongo yeprave na mjogo nwa koza yeprave na mjogo nwa zingaro yako winchi hao wawandu kao ngone nivo za juu za msomo ya boso ndo tumanipile aja wawandu walona compréhension politique kwa baadhi hata madepute wajua kama depute baadhi hao wajua kama madhamana wa siasa baadhi hao wajua kama makonsei ya mazi ministère na daraja mchumo hao yabo lesuala la manipulation linu ikawa nyinyi ngabo ze taratibu ngabo kabati mtatalivu shangabo ze nongo zone soka ngamtoma pesa mweni kawandu ki manipulki na mrambi o manipule mrundo o hula wa ndumba o wana nchile za hula wa ndumba o manipule wa ndumba o warmioze kamransi basi nuko leozi javahiri ngamona ze vokalinga zero hao zongo zinjipanga ngo zinjizi pianga ngazi ze video ngizo hizo zisipanga ngazoni hao hata juzi ebana manipulation c'est quoi hata juzi azefoti baadhi ya watu bali mikoba mapesa wakakoni mweze biro wadohula wadotoa biltoni kama mrani ndebele ile njeni kwa 10,000 ni kwa 10,000 ebana manipule mrundo o manipule le taifando donc hakika ndizo ambapo wakaza nuko za dani wazifanya harumaza nuko za njiri zenu do ukawa hifadhi emalao ya hao emalao ya wandu ndao donc haini dao la chulo mndo ngamwambia nukana 80% ya haini dao la tomndo bala lila likautwa mndo nuwandu hao ili wamenye yekomba wakafiki wala hilo fanya lila wajua menye komba ya kusiana ni bwana yotoa haruma eezi ya huwa maraya iko maraya wasawa walimewa nao gamoto ni mabedu kana yezinu inyezi kao kabati msomi ni kana oka heni wandu wadunga babi besemdungu babi ya refile lo ora isiwanyi Afrika ino katulo nounu kabati nti wanzuwa urenge izo ntsikuza proposewa izo ntsizilona mwayembabi rane zatu hata Afrika du Sud propose wa urenge abantu bafikirukana ndo urejize al-Sisi Mauritania wa haraya kabisa mbako turenga iyo pia wanadamu ngote wao za dépenses zili yo haruma katika wandu wala haruma krizi pia haini wajoko president huo wotu president kama wandu ni kwa mwaye wa wandese shawandu kwa nzoto ezima yezao wandejize haini wandu ngote wao ngasi emwa ne some eladi mwanzo yike japaro kiri yonde kama na rosa waelewa na ujuko urenga kabati rensi abasainu ikubali c'est pour vous montrer ya irresponsabilité harmo mnansi mtita mandoi la rawa harmo crise na problemu zinji wajoka na tukada mvoti sama pesa wajoka na parce que vanu harmo za jirizi nupia c'est normal akama ko japaro prévoyer budget deuxième tour hakawa jitu itwanikana kwa tukanda premier tour wafanya kana ifogo gwanzima msaidia shindie fanya endinio gwanzima wajana uraji tena wabalani mwenyenyasi wangaria baluraji huo hawangaria tena hakamongoni mwangoro jukumu yazi jiri wa mwensinu
mano donc hawafanya uradi wakana il faut gwanzima donc wakati wajahunda kaka wati possibilité gwanzima wanzo toujours éviter parce que non seulement wazamba wajowo na haya waonoka kabati bahati kakaendo da deuxième tour ya hunda eka ajitie manaban oshina de deuxième tour do wizi wo toujours ranzi shenka wajakata wizi ka tushina de deuxième tour halafia dunga hapo kabati ne budget ya ufanyisa voti za deuxième tour hakaba wo ngamula biwani ya ukanga mjowo na George Romo ziunu hakaze ntiutsanu omji wa balwa omji wa Moroni capital ya hatu ya balwa tufanya hazi kwa na ushinda wadibe mwezi hunu c'est fini kamuna mezi miro jina ile wadungo ulibata wasudile le vela mwezi wa bidira uja shida timizi fadhalika bahaini ni za honda zimu donc izo nanzani mabiani doka wakati ule nonu wandu wanu ngwa maserne kana haba kasisi kartule waaye kuma international kayo lele duma mba kifungua irino samaji wakati menji shaharu maze votizinu harumaze votizinu waone sauti pia utikivu hao kama belikana dezensu de usiku hada ni ula ze dakika za mwadu wakati ze votizila za tolo wakara isi mahususa mande rais wa Burundi wo mjinga amande watu wo mrikao c'est un dictateur amande watu donc wo dictateur amande watu wode mdu hadani ya felicite chaka moment 40 pale ikumindira onro bazi hanyo kabati mdu umfelicite za felizo zihisa onro sawazia kabati mdu umfelicite bali warongo wao hautia taradud harumweze votike ao nezenatije kao dozaroha izo dezajira harumweze sema Afrique du Sud izo dezajira harumweze sema de Japon izo dezone sao harumweze bara la Ulaya ikao mungoni mwandu kao washangilia ze voti zinu hamali izo dezajira harumweze Marekani kao mungoni mwandu washangilia ze voti zinu hamali izo dezahunda zinu wakati ulo nonu haukana wahundu ya ukana zensia basainu emakungumanya dunia wahimilia hawatubeze shaya wambelekana kamjafanya voti ze resulta zile katufana na resulta katufana na badongo ito kaunti pia Boria rasiba unga hamango enshi mala ni unrajina wanunga enshi mala unrajina paro ndo hazi wahambiye namna ikawde zongo zibirao baizo ndabu ngabo ngwandisa walibi mahalani le 25 kilo waondoa baki hata le 25 kila mwezi wa pili raha jaka waondoa pia watimizizio yode heli za nongozi virao walivaole jeshi ili tujojuha na baadhi ya nzao ezadunga waondoa baki hata mwezi wa pili raha jaka walibu yode heli za nongozi dio ngojonda ndwenjo jotu watemanyaji wahambie ukaidi namna za nongozi dio urenzi hadisi akale 25 kilo ibiri hale desesha ihanaru mwezi wa pia shaka ashilia faru fanya babi za ndogo hizo sasa zila waranzi hale kazi za basainu utijua dalia fadhalika basainu warengaze mali za daula wakafanya kampani warengaze mali za daula wakafanya kampani kama ndo njibu mbaka kajana chamsaidie hausali ala hilo la usiananeze mali za daula za kaurumishia haruma yezi nizevoti zinu akaanza yahane okana wo kwa tunu miaze mali kwa tunu ndajize banunge ministre ujorumia le gari side namna hii kana ujorumia le gari la taifa le gari yanikiwa ndi haruma voti ndi haruma kampani ndi aone ma sportori wao ndi haruma mitinge daoni jakanda ujua magari yao pia ya uno yakaupuraze numero ya hijamo ze mitinga shangabo za kaflagra dokana baadhi ya jeshi la hatu lika urengo ale rumishia haromaze voti hizo zebali ya ziri, ebali ze mikro, ebali ya ze turbine, wajawe zikaza, wazimonte, na ondo haide jeshi la hatu. Sibahi, ye sekurite civili ya hatu, yika urumishia, haruma, chudoka endia himeshele kama kwa za mndu, babunda jomba even mailo na ondwenji, ya ba sekurite civili, ngiyo wakote shele kama mndu ya koza, mndu joelewa, na weka de lo tujonda mabunjilio, ya opposition tena udwa hime, shele kama jirindongo, nuko jaka uzifanya. Donc, ya wondu wajokana, kabasi mndu, ulo mfumatu. Ezabidi ndio komunikani eka directeur wa shirika haere wahidinu kana wewe nganzube 40 million amweze vote ngofikika wako mwamende arengarme kesi ya yeye eka directeur Shayhan raha eja ka demisioni
raija ka haroha raija ka mananao bahi haruma fishi fanyo hadani shayhani wae hakaziziwa ya be 80 millions haruma se voti de msanda ya lazima ube ngafikiri kwa wako nda shayhani dalinga makonti yake wakoma bakare nga 80 millions hamwe shirika lao hilo urere hunu amaze voti wo directeur mzima yabuntu mabiano wakaya hataba hayinu walio taba hayinu wakaoblige wakani mndu ya mbali fulani nafikiri wako yarenga ndao donc wajua kana katindera ngama pesa trésor de fanya campagne oui parce que mbili namna indwa China ulia kana ser de trésor de renge wala walo hulando belo moriani directement wala dimwa po trésor ulia po trésor belo moriani harmaze kesi za anyo era mwana wazi alika de trésorier wa campagne donc vanu tirale malaba kana izofanya kartuelewa ngari elewao na ngari ya keseo shwakati ngojo huja waize details hizo shaelewa ngari elewa ndondo zeno ikao do wazifanyao gwazi ngari ndao yekur haruma zensi umbili zijao haundraro winchi wajitamke haruma le suala ikawa suala yanu kajabidi ya kemenji na suala la handani aze voti zinu zikinai na ukana zo voti za ukazitoshe zikubalhanihe iyo handani jende swala handani muhimu joka uzisiwa ezo voti zinu zidungu emishinzia lazimu ya kivoti azitosha kazinu voti parce que abunganzo kubaliane lilo ngajira mbeno za kana ya ngona dobi ya tunda dobi eza jirinda zibi ubanzaji iyo ndi handani ijo kanza uzisiwa swala hiyo ngabo zero oshinda wajibu waonesukana za voti zinu zibire namna latimu hakama mjumalizani wasinokana nieleze kiteknisia usana habari za voti shakiranya ikao izono kwa zo jiri haino wakati ngarazijwao ikabara wa voti zivoti zinu zobaliwa heni namna za rewazo mtipi namna za haja zibeshewa ikulu constitutionnel baada wamu wahindi seni watoaza resultat bai toujours zivoti zikondo constitutionnel zoto badili ambabize natija ani haushashi okazitoya hundra mnumra China shazo badiliha parce que on est kana ngabo bureau de vote wo wende wazanile parce que seni kwa jani le bureau de vote chez cour constitutionnel le cour suprême au johani le bureau de vote donc boka bureau de vote isko annulé ze bureau de vote zila zo jo badilisha ze virgule wakati jo badilisha un point chayo hausha shisafi harmaze vote za député yom kinishia nadi député kahundra indaka kahundru parce que la différence ikaya 100 voix 80 voix yo kiremna yo au 200 voix donc ka bureau de vote nzima annulé yo shila ibadilisha ola kahundra haka kahundru ola shinda ndo ya hundra leo yinu ngaranza ri demande et cour constitutionnel il faut un redressement ranzia heto de participation baina ya 16 ou 60 à 65%. Yo gymnastique kao impossible cour constitutionnel hauku supreme wajua wafanya gymnastique amadio ya uroha haruma ndini ya uroha haruma 16% ijeke arma 16% ije 60 65%. Ils ont ngozi lo impossible. Donc skandali mnikele mnapicha mtiti huo ya uka legalement kabati namna na usubutu wa buamatu kabati namna ya ukevotila ijue ikubalihani hiyo ni handani ikarondo huja haruma waza abasayin wabenga dola ngema fitsi ya upya jerwazi kama mtulizanize roho ya ukazali ekaino ndabati bahati yaho izofanya pia ta alabda besangu joka wabili abafukazani cha en réalité hati wabili huo katika kujashilia kali donc inuvotika kwa tina nzi ya ubira kwa tina bahanu bobira kwa tina zofanya inde mana ikao mbahuma ya wanjia inu ya hima pesa menji ya tolo mirani ya hima bunjilo shina jana wapare notabilite ya hao hauka iyo injashonga nono notabilite rane zendi notipia ili wedo andize wafanye ndini wajafanya sensibilisation homijini jana haujuzi la juzi au jana hausiku handani tishia yema hatibu wahize juma ikawa waonana watu wa communique ikawa idungana na wandu wa dini idungana na wandu wa sagesse amara hadani ranzia zali haja
hakazali hademolisa za ndogo zote pia kabati mafundi wa dini kabati manotable kabati mikonsi ya sagesse ya hensi irumishi hao henamna ladhimu shewando pia waungua manotable waunguha wamanao antro wa pouvoir na l'opposition yuhali kajaduka ni mdoko ni janibu yae shaujo wonana kwa ndongo za sagesse za hensi wazifanye ili manufaa ya hensi abazi nowezo katukiri. Donc ema hatibu watu communiquer waone sahindi waone saukana andani ngwalanio ema bayane dini ya jirwoti juu ranzi wa manifeste anio bazenzi na zonti pia shano mrala hitwa wao mwana shababi ikawaze nongo yazifanya kasudungana na urala hitwa akabanu itenda chapen de mort jisho julhania ngwalanio omkozo ni namna ikao mashababi wenji wajuruhulwa wazilani siba ingwa parao waandikao na sauze voti zinu wajuka uzihukumu warejeze owenyize haki abuwa ni saukana kabu wangu waboha hazi haki za hao akawamba ukana na mrejeze owenyize haki kama Mwenyezi Mungu ya hamba kana wanafanya uadilifu ikanga wana dhamana lazima hukumu urejeze yaboha haki yae umrejeze na mrejeze haki yae hizo ndizo wata hizo kachapara fanyishia haruma yakatizabira pia yabone saukana maraia ngwabadilio nani gabondo sinji zakaukiri jana chocho kwa kirilelo hiyo de mara nikawa wanu wazingamanyiha ndonondo Ongo na biokana nganya confiance nekuro supreme ngio credible ngio ndeni bahika ngio credible ikakweli wanu ndo na ndeni bahika wasitaradudi ze voti ho anileo ngajoni lewa na mke na confiance mke tranquille mjokana ze voti ngajoni lewa mjiprepare mjimweda mavoti zinrojina ikao kasina ujo organizewa hena mnainu yo entiyo omduwa hangu ifasirabo hindi harume kuru iyo deja geladimu wakae zijanibu zontipia harume eche ikao shalisa ze voti geladimu janibu zontipia heza daraja zontipia zikae ko johamba harume president de bureau hakanga joka obligé ridunge shema ikao yofanyishia wakawajotola na opposition na wajotola na serikali na wajotola na société civile ko johamba e representant wa eze parte ama eze bureau de vote mikanzani kemle aku ya bonso kandano ne sembabi hawa bahanika olio na bakana na bake confiance ngasino aminifu ngare aminio kangasini haki shasibahi baada ngasini haki riwazingamanya namna ikao kwa ujwa uroha riwazingamanya namna ikao kwa ujwa uroha akashika basha onzo nsingoni ngisho zero kabisa ondo wanu le fundo kwa nashinda litowe abonge wakati wakemara ya wahunde usauja izo rombando kaza ngo hizo victoire inu ija amani na hawa ya upole harmwensi hakekondo wanu nza fanya nini rajina bumwa benza victoire ngejo huja shanga joja zero na ikoza shutuka nyangu tampaka dabo arudi ronani wakatoa saa tena ikamwa benza